Usamla hai hok mi supu public secretary jong central body jong ka Jantia student movement habakran menta kasngi apo Shillong press club ulapan pau yang jingdawa nak sarkar panyo yang jakatho exam CUET hapo Jantia kabadairu kamat meladawa lakham slam ulapan pau ka jingshem jing e kibapon kisamla puli nakathan Jantia kumba 9% kisamla puli kidai kibawan nakilong yeng kibaduna ka jingyo jingkot pat kishem jing e yaki ban litho yakane ke exam chadu Shillong cha Assam ne chatura tentang iwan ini adalah Jantia Student Movement Education Cell dengan kami University Secretary Central Body. Kami mending iwan pada itu yaitu Sri Vijay Kumar Menteri IAS, Ibrahim Commissioner Secretary Government of Meghalaya. Aku baik bagi mat di bakta ikan Jantia Kepang di sana boleh bagi ban boleh ka FYP bagi ciki ka bachelor degree kajing ye pendo jogi mele amdai ka sen tankom andre ne kene jogi jonga JSM education cell mila phak city lagi bon beli le usnan azar al-Qusam ngila phak city sei deputy commissioner of Jantia ai ko biro sei district education officer nandang ina kopi segi education minister government of Meghalaya andre no antara persam yo iba ye kene kecing le jumi ka company ka juk de ka jitho ka sarkar kapatio he kay kada batulaw gi company JSM ban mi sikhang ako bayde ba kene CUET or isno to ba ni klep sa CUET Andre yitip ba daltam pat yaka government de kijing trelang pat KHA ban set up ikaway ka exam sa CUET bantu na po Jantia namar ba yitip kantai persen ki kena pulih na po Jantia kidai kibawan na kalong yung padu nadaki hapan tangban suto yakini exam CUET ban lech Shillong Assam turang kalau kecinta abakau di samla pulih ko Jantia sakawero mitip ba yang exam kisdang matho na bak khandai maje untuk nadaki kena banmi na ko Jantia terdon ke traffic jam klepek pindo ban apian ni exam nadaki samla pulih kimla ban apian ni exam kimla ban continue show ka boleh uji jogi abai bagi ka FYP course. Dan hambar kene nuril ni ne ke JSM me yeng scam bat kene kamdero tang ke jiplang andre keri Jantia lengpa kisamna boleh kala khon bat kala dei ke por ka Jantia hi ban mi mat bandawa ba har Jantia hi so idon ka away exam center CUET nama kisamla pulih yola bantho ke exam na ko claim kanu kucing jenjang bat killa show ban nama killa continue show ka pulih uji jogi na tu usne azar al-Qusam ni JSM nimshem show kriti ni bodde ni ne ko support bila paro bisi ho azar al-Qusam au akan amne usne azar al-Qusam ro kasarkar bat ke claim ai ka exam center po Jantia andre have to for ni le JSM ni le kerpat ke government ban exam no ikna nekani ke CUET ni ro ke sarkar harus le azar al-Qusam nakada kala exam ikna but this year nakalian jogi yo city ba don't come pan pendek degree exam CUET but kikna aswa bakin thap admission kin haban upload ya score ag CUET score si joki andre ni di JSM ni don ke setting ba yo la se patro ni yo sipol ki dimentik dan ki complain ki samla pule nakadawa omdon CUET exam center hajwa kin haban pek
ban tho ekni exam ban tada kini kina pule kin pep ban tho ekni exam khalem pep kin sado ban pule ke FYUP ban hande nang to angini kita semening ni yo ban ikran sai bani Commissioner Secretary Isa Vijay Kumar Mantri IAS Ibnet pe ekni ka Education Department kapil nango yengi balai kene ke department kat kumpiti begini yo priang kala tip baladon kata ka exam center CUT apo Jowai dengan sonang ni ka Jowai politik ni kita set of pembahasan san home kecepatan di komputer Andre balai pak kam atau website jo BNT haka por bagi samla pule dibentak ya admission dibentak ya exam form kani ka Jowai politik center atlet pa maka website kani kadai kajin tulak jo sorka kashu nagalen jo government kapendet tang ni jinto tang ban i CKNA ba nabiyan kita di exam center Andre kani jinto ka claim ya AA exam na pule ko dia balai ka punta aku jinto ngiriyo iba ladon kato ka ni new center ba kani ka sarkar kelas tang ne ka benta ka CUT UG Andre ka ba pula ka dai ba hado benta ka ni ka admission kana kod but ka academic benta amdon pa kani ka center atlet pau hak admit ka jom kena dari ka NTA website kani kajing ko try kam jom sorka but sakawero ni kalian kerja sen ngira ay ka clear message siya ka sorka pa na do benta kasi no more memorandum no more discuss ngira ap setang ka kubor ngira aro ka detay balada ka sorka kan ka punong compulsory kini exam ni kini kerja sen simpan ka kuwi kesenjam nang bandawai hok jom bisamla boleh aku ke artikel 21 hato kani kecito kani desi berkata artikel 14 kebagi om ke right to equality kapun bawa ke sorkari ke kini kirikan namar bakat ku kecito apa bedol kena exam secara buat tuai Henry website pada ke admission om don Angno da thoi ka exam center CUT kepada na cuai politik ni dan lor kene ni de ke jasa misitan ko ke senjang balada ke sorka kan ka pelong compulsory balada ke sorka kan hapan pelong exemption yaki samna pule kibira ko jantia na ke ka CUT kenapa kita continue biar ka pule uji joki yang berde barka bachelor degree ke bagitik ka FYUP akhirnya di sistem berputar angin subsidi kawai parka senjam dada kit na ule kina bio admission tangkili kenten kublai shibon tiro belam